Matur suksema majeng Bapak Ibu dosen Universitas Pendidikan Ganesha lan para siswa sane banget tresna sihin titiang sadurung titiang matur amatre pinih rien miring sareng sami ngasti tibakti ring ide Sang Widiwasa majalaran antuk mencarang panganjali Om Swastiastu. Mogi-mogi sangkaning sih paswecan lan asung kerte warna nugraha ide Sang Widiwasa preside titiang ngiring ide dane sarang sami gumantiside ngemangguha kerahajengan sekali lan sekali tur titiang preside taler ngamulihang sidaning dot ringkalahe sane becik puniki dugrayang titiang matur amatre ngaturang pidartes sane mamurde lestariang budaya Bali. Ide dane para semeton titiang sarang sami sampun tatas uning ring parendikan budaya Bali druene ring era globalisasi puniki sampun sayan-sayan reret santukan keni pengaruh-pengaruh budaya dure negara sane nenten anut ring budaya Bali iraga puniki sekadi contoh mapusan sane nenten anut ring budaya Bali tamiu saking dure negara sane istri mecelana gantut miwah mebaju gantut kantos ngenah pungsedne nyeloling miwah rambutnyane kewarnain mewarna-warni tur kegambahang cara rambut raksasa miwah kulitnyane metato antuk aksara-aksara suci sanetan anut ring budaya Bali mangde budaya Bali tetap ajeg tur lestari iraga sarang sami utamin ipun para yowana utawi generasi muda patut pisan waspada milihin budaya sane encen patut tulan miwah budaya sane encen patut impasin yening iraga nenten waspada ring kawentenan pengaruh budaya sane tawah-tawah punika pastike iraga pacang keni budaya sane nenten manut ring budaya Bali punika yening sampun keni budaya dure negara sane nenten becik pastike pacang ical budaya Bali sane sampun kalokdah adi luhur iraga sarang sami patut pisan maut saha melestariang budaya Bali antuk ngwentenang lomba sane pertama wenten mapidata bahasa Bali kaping kalih wenten Bersatu Bali kaping 3 wenten mamaca aksara Bali kaping 4 nyurat aksara Bali ring lontar kaping 5 ngawi satwa bawa kaping 6 gong kepiar tawi bleganjur kaping 7 muayang kaping kutus maga guritan kaping sia makidung kaping dase memaca sloka kaping 11 palawakil kaping 12 wenten tari baris kaping 13 wenten tari jauh miwah lomba seni budaya sane siosan sane mapaiketan ring kawerdan budaya Bali mangde budaya Bali tetap lestari ngiring sarengin lomba-lomba sane kawentenang oleh pemerintah inucap ya diastun nenten mersidayang ngamulihang juara sane pinih mabuat rikalaning lomba wantah ngaptiang lan nyarengin utawi berpartisipasi aktif
kemanten sampun becik napi malih yening presiden ngamulihan juara ka pertama punika sane kaptiang pisan sane pinih becik inggih santukan kabande antuk galah rauh iri kidumun titiang matur-atur midatayang indik pelestarian budaya Bali yening prade wenten unjuk lunsur atur titiang lunas gangrena sinampur untatin titiang antuk para mesandi om santi